Изет Меджити вели дека НАИ ќе се распадне и дека ќе има промени во нејзините структури. Според него пратеничката група на Влен може да се прошири. A do të zgjerohet grupi parlamentar I Vlenit pas zgjedhjeve? Ka gjasa të tilla? Mundet, ka komunikime. Me kë për shembull? Pa të shohim që të zhvillohen çështjet, unë mendoj që mbas rezultatit pres që shpërbëhet AKI-ja edhe të ketë lëvizje të reja. Po për Zjadin Selën, si e shihni të ardhmen politike të tij? A mundet ai të jetë pjesë e qeverisë në një të ardhme? Nuk e mohoj. Mund të edhe tjetë. A ka ndonjë bisedë? A ka apo vetëm Tash ne krejt komunikojmë kështu. Atë shumë ka përzit skena politike, dhe me thonë, ashtë shumë turbulenca e mbo, derisa e më profilu këto dy tabora, edhe mendoj që do ketë ende турбуленца, derisa të vinë të ajo që duhet. Но ваквата изјава ја демантираше самиот Зијадин Села преку статус на Facebook. Вистината секогаш е чиста и непомешана. Таа е само една и не може да биде две или повеќе. И вистината звучи вака, Изет. Ти во комуникација со мене, не. Јас дел од владата, не. Додека Меджити тврди дека НАИ ќе се распадне поради поразот во поголемиот дел од општините, од НАИ вела дека тие се победници на изборите, сметајќи го бројот на освоени советнички мандати.